which would be most admired local media brands. And there's, there seems to be a mistake here, because anyway, it's fine. It's okay though. In third place, my friends at Lesotho Times. These are not really competitors of mine. I think we work better as collaborative efforts. So I'm happy for all the winners in this category. And in second place, we have Public Eye, our good friends at Public Eye. Public Eye? There we go. Category, the most admired local media brand, my good friends at Moafrika FM. Moafrika FM hore be hopilele Basotho ba utlwisisitseng hore na tshebetso yona ke efe ka ga setjhaba sa sona sena sa Basotho ka ditshebeletso tsa yona haholoholo ka hodimo ile mokgosi e le moo ho tlalewang ditsietsi dithusa batho ba tsietsing ka sona setjhaba sona sena sa Basotho ba arabelang ditlhoko tsa sona hobane ka yona fela Moafrika e ne ke tseba ho fihlela Mosotho mo le mo empa ka baka la Basotho bana ba utlwisisa molemo wa yona ke ka hona kgeleng mona mme le re ba bolela